to Maban future unity di gen di hilay to in experience sa chimeni example like sir DJ ng genta unity ba taking back to the early stage of a crisis 2023 lai bul chi lai vela ku pandi le izo in ZSB gen do kha ZSB khom lai bang to banga ki ha da hi movement bang cha ha da hi ZSB khom hu unau ni so te ni so chi chang north student aliam pin pe ki khai khom na khadai amon ni ve bang visit tau okay hung visit tau chang pai to ingai dan tom hung pai to izo abula padai game pen mutual understanding mutual respect ai lo dominancy ti ho teng hung kin jek lu din chin hu tengin khu bangang bol tai chi hi le ZSB hung khen keta ZSB ang khet ke changa unity pen hung pai hoi thinon talo bang jen to ZSB khom lai chu hoi lam milei really nei chang in jong really nei lai bang adang khadi dai le root mai dai le let's go back to that root mo root ye dai le wa public ground ki zuin wa bung walam tanai wa tui bang lam tai cha ki zui su thei hu to bang road me hu to bang ana sa pen ku bang jia hung ki su ke ye chi pen ku ei mi mal ai lo le student leader teng ai lo le civil CSO leader teng tribe leader teng in jong he dai hu pe na CSO leader teng in jong khon ngai tu thai an lan student leader ten chu ki het talwa hi ai wanga ihung ki gom som ki chenga hu there's something ang bangkat ang khai khom thilo chet khadungum ZSB khom la ya hat dan wo pen ku unity pen ku ZSB ding to milestone ai lo le tu ta ding den bang ye chi ai le wall of remembrancing bol do wa ku hoi de wa zo la program ki nei khom thi chong pai to khom thi ku pen ku tuam khadung kin ser chenga hi ku future unity pen khung bang akem bidding chi hi le ZSB la hung lo ching no lo to banga tuam ang withdraw san chenga to caretaker da na ZSF in ZSB pen na kien kai zum to na la hu pum hi cha I na se bi atampi hungum to pen ko ang dal tampi min example dang khadung la kit taleng tun ZSF in ban impose de lo le sat down impose dita uku di ngenge le chu okay unaw SST bangai dan nei ve ko to bang bol so munga unaw ke so te bangai dan nei ve hi cha ki gen khom na hun uku ZSB hu ngai se lo bang jeng khada ki gom khom to bi changa to banga mo khati nei dia hi le hu lama unaw ke so te ho pi ngai unaw SST ko ma request ngai example recently here unaw se release ke so ten jong khadwi hung request so ZSF in here zon la lam ka taw na sat down hung kin post uchi dan de wa iki understand to chenga respect ki pia to chenga hi thilung pai khom thin ho unity pen hung pai hoi ubana siangte nung gen meleng student leader hi na dola ha sat na pen student leader te ading ha sat na pen hi CSO lo tribe leaders te ni student leaders te ku ichang control chang bai ha hi bang je ne hi chi a hi le to student leader te ZSB ai pai khom dan cherin pai khom zo he lan hi lan ni le movement bang tan tung di a khet jong sa sau to di a student level tanai bang khada north east student alian pen lam kai tengin zo hung visit ban ni ve je hung visit tai le to bangina na khom na la hi le a central lam ate hung bang jung di vi lo le government lam ho su ho bang ho zo again di polum bau hu pe na zo again thai si jong le a student in hi cha movement ang la cheng in example a student movement bang to bang alo ching hi Bangladesh bang to bang boy hi alam kai lian pen nu na sani cha leng do mai dam to ma ki sel mai hu chi da na I movement hi to bang hung pai to unity pen hi cha pai khom den the gi chi hu student ten ki he in hi jong le itunga ko hi khat itung lama te khuin hi chang ga khom che che nang bu chang vai bangi chi dei limitation sangum chang a boy hi tun jong ana en to hen la ni le bangai ibu ai va pa da ina bel penu parent ai lo le Jerusalem of the zo when tribe je ina min vo ai zol Mizoram itung su wa zo na pa da hi to banga thilung pai to I ha san nau I poimo na tengu ama ko ma pa reng bang khat to humu na pa da bangai ai khat keng khat ai din na di formation khat hungum hu pen hung ki bol to in tun adang khat hungum to ki ho azon la Zosuante ki chi na te khu ai lo le Zosuante chia I va pel te kuin bangai da nang ni di ve tun jong huku amin khat tua I ding khom te na pen ma khu I campaign to thawa huku pen ma khu hoi pen lo mo example
unau tom hung ki bol khomin pol tha khat alas pen gen mei tale kuki zo hung ki chi a kuki zo pom thilo unau zo mi te ki wa ana ki khom thina bang pe na hei chi a hi zo united da ki khom thei kin la hi le chu pen ko hoi zo lo mo ai lo le hu penin au chi hi tho wa hi le tun program khat rally khat protest khat nei di hen la ni le mun tuam to ing nei hung ngai hi ko hi student leader te danin bangamo khat chia ipan khom thina ai unity an sa pen ku maintain thei di dan maintain rebuild thei ki di dan restore thei di dan bangchin lampi ngai to le chi pen ku student leader tana zong ana ki gen khom an ki gen khom to na lai nai hi pena akwa CSO leader hitaveno akok tom leader hitaveno ai lo le student leader hitaveno nu le pai lo le hi khang tha intellectual ki chi ai lo intellectual dewa na apila siam tuam deu tien jong hoi dewa ngai to na sun khom ki tha hi pena hi hu chia bang khat tho le Zosuante i pom tho le a hu pen a zo pen huma i bang khada wa prefix suffix dan le wa ngum to chiang aku ana pom thelo ana include thelo pol ki umai tho le chu a khat pen che dai pang kho ma hi le amin dangum se lo ZSB na chi dan de wa ko teng i pang khom thi dan ai hu chi dan de om thi tho wai le hu pen solution ni pen me lo mo chi pen ku abula pada ZSF ana ki ngai to apai zo na ki pai pi so mai na yu pen hi to question dan che da question don na kong ta la thi o ki pai nge